wakubasa kwejumbira mu by'ubuhinji n'uburisa kandi ukabasa kwetungura hategi nayo aha ezente santurambura hati zine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana kubona ijana iwe twabata kubasa kuja kugikara bakato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe vumuireho ni yabane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abo kukiro wingi ibitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tareberege munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori ibyo nibambiriye munonga byaza kukakora bishisha ingingo kwa ne twari byo kuriya kuriya banje bazanga byo kuriya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program n'ubuhinji n'uburisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim Orwo kubanza wano mango inenda kuine shukari oine pressure first thing echo ine kukora no kugira ngo oine kubana ochebeza mino at least emirundi ebiro mwaka some diabetic patients abo turene turagorra nitushara mutuguma tutandika kuba cleaning after every 3 months to be 3 months by improving to bata 6 months after 6 months to bateka 1 year after 1 year tugaraka to reversing a cycle kurugiro ko kureba ari ku responding na gum infection ko responding and people are now abantu ba picking some people bokufuna no appreciating ngo umuntu sure picking there are those are hold diabetic patients abo twatandikira nabo tukora that cleaning na from this kind of education tandikisa bakurunji na simka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje tutakubasa kwihaho oro kubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe orwa kabiri netubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo nesente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukoze orwa kashatu netubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka omuntu okubo wa mani ningashi umunyeto ku buryo wa mani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo n'urukweto wakuze urwakana nituganira byo butegeci hamwe n'ebitwihingurize ebyakubasa kwindura ihanga ryitu eri kwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabeninde bantu kanitegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina binini kokana abawana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina rahanga natabantu tayayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwe nahurire headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire.
kurungi twakutangirira eshaha neza gacenshwire ebiro by'ukwezi bya 2006 okwezi no kwa mushanju omwaka n'2025 Serena Nowamanya ninyenda bene nkusiha gacenshwire agutwatebekanisa omwebazyo gunoza kutwikiriza twakire mtu y'amakuru kuturagaruce twije n'amakuru agumbwijire Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. gacenshire kireki ntora n'abebembezi abakozi abikiriza bashabwa umuribanda ishomero rya Buciro Seed School ryatunga amashanyarazi mu butongore umurikashara mbarara omwoga gwa area MP Nintendo amizi amashanyarazi embuto abashubuzi ba Kizinda nibetombuita abwemberambi y'akatare kabo umurishema emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. amakuru ombwijire abikiriza umuribanda bahigwa okutorana abebembezi abarije kubabera abomugasho okwigoku kwabaho omukushaba okwaba kugenderiro kurundana sente zo kombeka akanse ya Grace Fellowship Cathedral omuribanda abarukora umuribanda bekanise ya Grace Fellowship Cathedral eri hansi ya Desta International Ministries erizoba bayeta bo mukoro gwo kusima n'ekigenderwa cyo kurundana esente ezo kukinga ekanisa yabo okusima kwaba kuriyo kwa Bishop wabo Expedito bya Ruhango ashaba buri omwe okugumana asimire bumukamara kumarabyamo Bishop Expedito nashobora umurimo gukuza kukorwa muri yo kukinga ekanisa egi ecyaretero kusima oku cyo ne kitwasimisa injoberi tuza kukinga amadirisa gitaga iguru tuza kwitoreza ekanisa tukukinga amadirisa na situ no frames konka twakatira mu birahuri birwanya matutse birahuri aho kureba hariya twino humunara ninga side tower tukasetu tuza kutekaho umunara muringo mununga aho wanongera ko umuntu ikintu cyo hagakwire ukikore cyo kugashukize kitinza nishakwa ningakira abantu ntabwo kuhanga yongiwe ninanyongaye nishikishaka kuruno ahabwo kugira ngo buno bwire bwo kuronda bebembezi ogiyasha babikiriza okuronda bebembeza bo mugasho nyina mubagambire cyangwa tukabasa kubonera yabiro bwebezi ibana ikabonera ino bwebezi buruji bweje omugani makuru ahagati y'ebyeshongoro byo kuhimbisa no kunamuka abikiriza akanisa ya St John Rugazi Church of Uganda ho muri Mbarara bayigita abikiriza abandi okuze kiro cya Christian Women Fellowship konke kintu rero tuzo mu kanisa nangwa kuhaba haraba Sunday school ubundi no patakakize myaka konke turiyo ntubona nawe kabira rarira ahubwo kubona bo turiyo tugera ki nabo turiyo ntubona aho umuntu noshanga nanywa amarwa araranka muhanda rero kiza ku oti twakira abantu baba Christian atoreba nawe yija atoza kumbuza toyibuza ko guyazwira umwendo kubaka raba hariyo mbaraka niwaka kamushanga muhanda atogwe hona nimbata shikire kumwanga joyi ahubwo sherire ukasherura itaryo ukasherura byo kwiho munsi ibyo kubona bonesa amagara gawe ukasherura ibyo kwinazeka yawe
okasherura ebyo kwinaza ihanga rikacwecerera. mukomuhandiki w'obureberezi bwa Ankore Doka Sabasa niwe yayebembera okuburira kandi ogu yashaba abakazi okuramira amaka gabo hamwe n'okutoya emico ya Maria Manga Darena. Ibyo kutugarura inyuma biruka bishimye, ibyo kutucuntegera biruka nangwa n'ibyo kuturemesa gushimwa biruka. Hariho n'umukazi by the way utari kubasa kwijana nkasa ari gushaka habo kwa tuwa kumukiza ngo agira mwaje mwene cyangwa gukora naje kuguma muka ubugeni kobwe tarabutahe urufungo rwe tarazi bishizwe no barakuzomuka nse no bine fellowship tayagera batanyi bito maka bano twekora nka group kandi ikindi muza kureba umuservice twegere ibintu bye mukono. Buri mwaka gw'ekanisa abikirizana bakuze ekiro kya Maria Manga Darena omukazi wabanze kureba Yesu obwazoka kuruga mu kituru ahansi y'ekigombe kiri kugita abakazi abakristaayo ekiri kumanywa nka Christian Women Fellowship. Aha bwa TV West nde Akiza na Timothy Mushabe. Tugumiza mu namakuru ishomero rya Abwol Maribo Community Secondary School eryatandikirweho abazire abatura hamwe n'abanyambabazi ahabo ku rw'ishomero rya Senior umagombo rashatu mu district ya Chenjojo kandi obwa hati ishomero nibagira ngo ryine abana bari kurenga umbana bibiri hamwe n'omushobo. Ishomero yari rikatandika okwa kabiri omwaka ogu kandi hona nirukoma ahasinya ya kashatu konkari buzirwe amizi n'amashanyarazi. Omwaka oguhira mu kwezi kwa 11 tukakwereka mu makuru gita gacenshira abatura bayekozeremo umurumo buri omwaka leta kiyabira ine bakeyiha mu sente zo kutandika ku ishomero. Enda tubakwase nambere turarugira hano tube turede kutandika ekyombeko at least tukakitaho ki orusu. Abo muri fundraising age bakerundana miliyoni 17 kandi Amerika muri kutesa ubu hato rukwenda ntebe y'umunyeshengero wishaza rya Mwenge South na batahibe bataho umuganda gwa miliyoni 1020 retishomero nukukombeka kandi abana bakatandika omwaka ogu kandi isomero lino eri mukurora yari nambere twemerira hano lyombekerwa sente zitali hansi ya miliyoni 12 so nikimanyisa miliyoni 10 na sente zikugwamu zikaba sente zo mucyara kati Amerika muri kutesa n'abanywani bwanyuma y'emezi mushanju TV West garushire y'umwanya wo kandi twashanga y'ibyombeko n'abana nabashoma tukasobora kingura tamu yaitu yokubanza ebiro byokwezi 10 yo kwa kabiri isomero lino ngo twalikingwire mu Butongole kandi tutandikaniye namba y'abana abali bali mu 200 n'abana musanju hati nikiyoleka ngweno tamu already tumazire okuongeraho kandi omutamu ege yokubanza itumazire tukasomesa kurungi twagimalira tuina abasomesa 16 tuine na abasirikali babiri tuine basa tuine abachumbi babiri tuine na stowa kipa kandi tuine na librarian. Ishomero kuza kutandikwaho kikashangwa ngo amagombo rashatu nkanyabuharwa mbare tawona kanso na nyantungo zikaba zitari mu ishomero rya Senior Yona ecyabire kituma abana benji bahendere emishomo yabo batari kubasa kweyongerayo. Abana baitu baru bataga engendo nyingi nibagenda Butiti Madok Senior Secondary School abandi nibagenda Kienjojo abandi nabazaire nibasobona batamusente nyingi zo kupakira abana na school fees nyingi kandi abandi bakaga no kulemererwa balemererwa emirimo yegite bagimalira. Isomero ryetu reno katandika mwaka guhoire habugwetago bwarozirwa mu kikaro cyaitu abana baitu nibali batengendo zirihire kugenda kusomera kwa secondary Amerika muri kutesa owatiriho umukono muhango hakutandika kwishomereri yasimo mu rumoguru yo no gukorwa kandi yaraganisa kugumezamo ari kushagikisha shomereri mbasime muno abo example kibuterireho Mwenge South yona kumanya ngo agatereine nugo gantigufa habo kuba buli omwaka ija yaleta kake akaine kikasoboka teka hisomero ati abana baitu nibasoma. I appeal to the community members, especially the leadership of this community in Nyabuharwa, to bring more enrollment, and I appeal the administration of the school to register this school so that the Ministry of Education and Sports
can bring other materials. Gasha kwa Daniel Bingana. Webare Daniel Bingana. Ishomero rya Buciro Seed School ryatunga amashanyarazi mu Butongore bwa nyuma yo kumara emyaka 3 omwirima. Amashanyarazi haga bwigurwaho commissioner w'amashanyarazi n'ebyo bwiga bwo mwitaka engineer Abdon Atwine izobe rya nyuma ibazyo. N'izina ry'ihangeri amina. Amina. Okurugerar Commissioner wa Ministry of Energy and Minerals Abdon Atwine okwaka kw'amashanyarazi ga Bucuro Seed School kibateganise munonga bwa nyuma y'emyaka 3 nyuma kurw'ishomero ryigurwaho omwaka gw'2022. Ombwiro bwe 2022 twabahereza transformer MP w'omwanya area MP ya offeringa ngo agiteka motoka ye agireti tugishanga tugitekemo transformer jo terashiraha no bwiro buteka shira so ishomero ryagaraka ryatandikira kandi si katwabasabira amashanyarazi hari wenshi transformer jo twagikuratira twahandika amabaruha negishaha twakagirebiri ogwijana transformer hamwe n'abakugombi amashanyarazi kandi basiga amashanyarazi nagaka hishomereri so tukashara mutwarete ndijo kugira ngo tushobohereza abo kuba abo kuferwa n'abantu bihanga n'abana biyanga abakubire nibasoma wareba haro computer lab yife wareba haro science laboratories abana nibenda kusoma nibenda right konka amasanyarazi bwasura tubukabayamba mbwene nyenda kukibagamba nabakashara South nikibagambira openly ngo unagenzere nawo mu parliament akayambura ngo shiyamburaho abantu banje babure kutunga obuhereza so kuyambuzireho kandi namanyangu transforme kabura nakwato muhanda nagarakayo ahabwo kugira ngo nkanye no kufollowing ekina promisingire head teacher. So it has been a struggle. Teaching and learning has been a struggle. The darkness, creating insecurity has been a struggle. Konkambwenu ni nsima ntine bugarikireri izoba. Ministry of Energy, Government of Uganda, kureba ngo tufollowingire issues za transformer, Bucuro Seed School yargaho yatunga transformer. Abatura basima government ahabwo kubakunda. Ahabwo kuba tuyentunge bizubo byinji itwenkabeje. No manya new curriculum haramba library research, computer research hatu mwanite tuwesta kubasa koresa research ya computer ahabwo kuba tuyestine mashanyarazi. Nyenda kujumirira nanira karahango. Omuntu kuba oryo mwebembezi w'abantu bakakwe ikintu cya government kikabuza misho oyere hishomereri transformage neja kuba nekoresebwa n'abatura b'ibyaro bibiri ebiheriri ishomereri amakoraga gashakwa Evans Taremwa. Webare Evans Taremwa omudumizi wa polisi ya Shema arabwira abashubuzi omutawune ya Kabwohe division ngo barekeraho kubatunga kakumu ngo ahubwo kubakabahereza abasirikare babanga. Ebi bigambirwa mu nyishengera bwa Shema Municipality Dickson Collins Kateshumbwa abiri nabwo n'abembezi ba Kabwohe division bonyuma yo kwetumbwa itango byo kwerinda tibirije. I went to the university. I have your policemen. Where do I put them? People say Hona DP Sata bukira bembezi ba Kabwohe division ngo nibo bashizereyo kushereka abashumo mu ihangwe. Ninyenda twikirizanya ahaba mina bacha. Kora ejo kuratiro umuntu kunakwata nawe ute. Nanye natipenda kugira ngo ndire konka ni mukwaza kubyama ninjenda nakwata abantu omukasheshe tinkakira office muntu kamasimu nimunyeka mukama asimanye mukama kazi abashubuzi n'abembezi n'abagira ngo baremesibwe abo kuba butubushumara muno bwinazi hatiriye kwate badi burkanya kona akaruhu mwirima hatachira umuntu cyo ubo winesimu ubu ine sento mushaho icyo ine to kujirota to kubasa kurabo aho abantu batura bamwe bakahegereka yabo bahakizinye cya episode ushanga abantu bashitameneje shaha ntekateka ko bagereke barabona barye bintu byabo baresa bakore bakwenda bwene sumwaga nkwete shogenzi si nenda mu kirete mungu mungwasi abashubuzi nimwe rero nimwe ito idazi ba division n'injiji
kwasa mu vase tubona umwanya sekire ngo umwanya tutunge post twakora post emwe bibi atokashenjire ya textile Umunyeshingiro Dickson Kateshumbwa aragira bakanso kwatanisa n'abashubuzi okuronda umwanya wo gubarate mu polisi eyo kumetawuni Vicente raro mucyaro bisire Rusozi ijo tukaferwa cyamana witu tabandama kandi ko kureba ubwisogwe n'uburetwa eshonga ya economics ninga sente umuntu yaguzo mwana rwe abakozi bamangwa inesente bamutahirira cyo bagera ki bamwita omubinde bihinguzibwe abashubuzi hamwe n'abembezi bikirizo kwakira project ya Usmid Elione ije kutanduka umwaka ogu era atanice no kutera kora sebukubo byona kaneta uniona nibije kutamukamera hamwe n'ebitara maganana okubinga umwirimo mbwire bwecero gasha kwa Michael atwakire webare Michael atwakire twasa kumuraho abwishweka eco kubanza twije n'ecweke cya kabiri agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe Garukurataho abashubuzi bakizinda nibetombuita abwemberambi yakatare kabo omurishema agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Bigida MTN Cola Tunes wangure Cheka kuzi Cola Tune Chakala MTN Cola Tunes fuke wina Ovimbe Bigida MTN Cola Tunes wangure Abanyawizwera murire mutamusibire muta erizoba tujyo mutawuni yanyu kandi cyaturete rizoba no kugabira umuhanguzi witu piki owa Digida and Win kandi cyakozire anyigira akanyonyozi emwe mushanzu akanyonyozi emwibiri hash ya downloading akora tune yahangura MTN ko banterire bakujyaniye nahangura piki na MTN kora tune zinkahura nashemero munonga tinagizire bwoba ko nambe yanterire nkaba ninjimanya mweneje piki neza kunyamba munonga kuba ninza kugikoresa munonga mfune sente nyitungure nko musigazi nanyembeho MTN mwebare munonga kumpereza piki ninyongera ko yebaza munonga bacari banje ninyenda mwena oragume ahura kantu kakorwamo MTN agumize maka following ubu nawaka wo muhanguzi werare nko mwerere n'umfaratsi bw'umutindo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Resform insiye biroto birungi nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umumudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni rigenda
yakini cyo kunywa cyonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushisha nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura ngashimya de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wakinkorire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe eco kwera amagara g'abantu nitwakira Hafiniz Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications on mashomonka, Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na Diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamo. Twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwo mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashimerwa minji ntabarusi ababona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cha icyenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanje ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanje ina itano ninga note mushanje ina not rukumi kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe nawe yaringe byoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka
nembogoka ndaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje zamu n'amakuru 10 z'abikiriza berundanire ahambuga nkuru ezenkiriza y'obumwe omure Kapyemi omu district ya Kagade okujaguza ekiro cy'abana no kubasima otireho no kubatebekanisiza nyensya yabo ekireki ni cyetwe ekiro cy'ebimuri omu nkirizeji umukoro gugwetabirwamo abebembezi ba government ahande ngo zona nabatura okorwa mu district ya Kagadi umukujaguze kirece cy'ebimuri ninga shekiro cy'abana omunyekereza y'obumwe orwebembere nyikirize byo obusobozi bisaka ashabira baziro kuza abana babonengesho omuhali yabo ayabayo kifunirizo ni mama we yazara akazara umwana mama we bari bamurogere bakarubata munsi abazeire basero muri kazo gwashobore kuzara baitu byaremera kimwe baitu bahurira ngo hariyo mukama ruhango osozi bisaka nakiza bagamba kweli turakira ngwe abandi bona bakizire akina wakacwamu bayijana na nyineka bayikakapye umugwenda ari neitwe nagira ngo umwaka gwa rukumo rwenda cenana na mukaga nubwo busobozi bisaka yakwataha mukazi kandi akazara bwa nyuma yo kumara kire karingwa aremerwe kuzarahabwa amarugo kinana ukwezi kwa kabiri akakwata muntu okubanza yakira natuchungura natuyombo moja natugara arubajurwe omukama rango busobozi webale munno kutumanyira no kutuchungura yatukize ndwara kandi yatuha emigise mingi muno kandi byona nabikolera busa abakazi bazara abasajja batunga amaka abakazi nabo batunga amaka tuwazara abana babazira bari kugira ngo ubusobozi bisaka kabahwera kuzara nabashobora imbere ibarabiremo obwiyo bwo kuzara kamaraho ebiro kasatu ati ukahuro munda usozi amatujanja bati nyahurenda yeshindu abana bimaze yenyuma nyamara by'emyezi mwenda abantu abana beteyone kamarenya kamusaza nyatakiza nyajo mabwaro ne bankebera ni baroro omwana munda ali beyitunyowe omwana ntakuhura na yehindura omwana abebembezi batari bamwe na bamwe bashikira hakushaboko kine kiro kyebyacho nyowe kanwa kagamba ndi bwakaiso bwakyo ngo mukama rwango obusobozi asumura azali sahabwaki omaka gor 19 nena nyina nyoka bamazire nenda yange emyezi 17 eremere kuzarwa abana bitu twabakuriza omunyikiriza bakemanya bakamanya ahi bakuruga bakamanya values gashakwa Thomas tumwebaze webare Thomas abashubuzi b'ebijuma hamwe n'ebintu ebiri kujonda muri kizinda bushenyi borekere kushasha bwembera mbi yakatare kabo akaresire binji baferwe mishuburo yabo abashubuzi ba kizinda okwetombitire mbera mbi yakatare no babire bino mwebembezi honorable Anet Katusime mugisha obire naronda karuru ko kukwate bendera ya NRM y'abakazi okugaruka mu ishenjero enzora chukwa enzora tera futsi zitu zuzunda no kuzunda maze matutunga lose tubona noreba wena tigivyondo saka tere kawa karoho ushobora mitambaraje iza nke yihunga etware ntundware zitwara higure zitwara zamuka kusoza ntundware zaceka ebintu sisika mansi sure bite bikuzunda atusanga ezora yatere ibintu fedinga na kara omukugaruka mekizo bucabashubuzeki honorable Anet Katusime mugisha agizire ngo mu ncureji naije kureba ngo abashubuzi batunga katara karukikana no mutindo waki abantu kaba batunga katara atugende tuze kutakura mitwe tujye
baremwa konka kutukiri basa muratureba nitwije tukegorire mwebare munonga umunyishengero Anet Mugisha agizire ngo amani mingi naza kugata kurwanisa obworo tuje kureba ko twakubasa kugabamu enkoko ezirikutera amahuri aharyabo abatarikobasa umuganda makuru abatura begombora ya Kakanjo mu district ya Bushenyi bashabire government okufama rwa rugayo ngo tekeme imibazi bareke kubonabona ebyona abataka babagambiro babire berundanira yirwa rya Nombe Health Center 2 omur Kakanjo okutunga obujanjabi obutebenkanisibwa ba Pero Uganda bakwatanisa na Paulo Turyamure bakahiji oyesimbrante beyobwa MP muri Gara West amarwaro tugarumuna mbazi rozayo yesusa nguhate mbaziterho ogarka omukashesho garkayo nguhatiterho tekizire ngeno gendo toma kandi ahinda giro mwirwaro tinka twaraga mbazi bweje nyinatwa ati zamushenyi zakurondo mbazi ati rwantere chikatu chom cha sukari mwene chikayegwa mbazera ogwa rwa presa tuguru ogwa hasas tuguru bakwereza ubundi wahirwa bakwapana okugira abashawo babire ne baragurira abatura kishangirwe ngo abantu bingi barwire ndwara ya ulcers sukari hamwe na pressure abantu bakarwara pressure na sukari abantu bashanyara amaguru n'imikono kandi abantu bashashe mugongo ne bashashe munonga abandi bine ulcers nyingi urugamba nashasha batweresha gamana batanagesha gama bashashe umunda mwenu abantu bakebera kandi bine ulcers kwateganza abo kubanyonga ati umwanya gwo kuza kushaba ngo batugurura umuceri usibo mukashanda nutukoza baturetire n'abejo ngo tusibe tucakara wona jato kundo basibano baragurira ntibaza kubaganyiramo munonga kushara abaleta bo kusibano babazanda mukasibano mutagura Bushenyi ne mwaza district zirukutiza y'abana bashinyire umuyangaryona kandi muri Mutoma district okuronda karuru ka NRM ko bunyishengero abaruhinda South barebira kufutangara obu omwabesimbireho asatwerire kazora aiziro kubasha bakaruru arikwezunise kimotoka ecurukushare nguto mwena naba katagata no mangu kiriyo nkiza kwaka ni twara omugishogu okwata etareji ekwata muri kira abantu bakatagata asakazora owakazora foundation ahamiza abanyaruhinda ngo bamutamo bwesije ehuriye kurwanisa obworo yatandikireho naija kuginegereza kimwe okutera karuru ka NRM nebiri 17 kwa mushanze 2025 okuronda barakwate bendera ya movement gasha kwa Abraham Muganzi Abraham Muganzi abarukuro kuteza ubururu bwa NRM bashobangirirwe ahabwa bamwe ombesimbereho okutandika kurondera akaroraka omunganda hamwe n'amadini abantu bagira ngo iki kibasa kuteganitsa abatezi bakaruru okuterana omwebembezi urije kugira kiyabayamba abarukuro kuteza ubururu mu district ya Kamwenje barabwira besimbire n'abatezi bakaruro kwe haro bururu bw'enganda n'amadini bagumze ngo ikintu kigaruze ntunguke nyuma abantu abarukunda karuru bajye kukarondera mu madini no mu nganda akuba basimbire bona n'abanyakamwenje kandi urarabaho n'umuntu witwa NRM anje cyakabiri mwagabane cya 10 ati cyakashatu uri mu njara washa kwa yagabine ngacaro 15 so ati ito niyo beyi wareba 10 mwende ndakubabuza mazima urizobwena timwe koreraga hina abatezi bakarura butugambereho nabo aha bibari kwenda bebemezi babo babakorere kanyarazi nyabitusa yina mashanyarazi icyo turi hagati kenshi ururimo so tubuzigwe umwebembezi orabasa kushembusa oba nendondambi katugambo oba nendondambi so chabandara ho turi kuri hakikwatirine nabebembezi munomuka akasubati nakashabira abantu abetegereza n'abamanya kutekateka no kweza mutashobora kumwonja aho kubesa cy'imyaka 10 n'inkingi munonga tine cyatukuriye cyabandara at the moment titine mizi n'amashanyarazi so nico kiri kutuma nasha bencuka umu NRM kandi nanye njyo muntu wa NRM
Omugandi abembezi b'emyeta bari kwegitira mu kibina cyabe cya Rujumbura NRM Youth Network bahinguza kwagera President Yoweri Kaguta Museveni mu karura kari kwija. President Museveni Yoweri Kaguta Museveni twija kuhamya na no kuhamisiriza umuntu yenda kubashagika kandi tukafayo kukabarondero bururu ahabwe kishanje cy'kwije 2026 kuze 2031 Major General Jim Muhwezi akuzira ikintu cango na munongo mu providing scholarships ninga bursaries ho naba basima government abwa programs zigendereye ku bingo bworo tugisimira obutebekana hamwe na programs zitari zimwe na zimwe ezeturetire nkitwe nk'emyeto kutungurana no kutiho mugoro aturetire PDM zirumuno zitungura itwe nk'abacyara turumuno tukorakoranya nazituya hasi tukozere project twakore ibintu byinzi. Amakuru agasha kwa Anthony Twine na Dan Basibye. Mwibare abanyamakuru bitu reka tugaruke tumureho ntugarukana amakuru agande. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Musei kwa badomu rwa Katoli kundongozi na nanywedde kano ka Ruvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutoro okolola okotyonguka kwata kano Musei kano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutoro va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi iye naye nenfuno w'amaanyi utamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Amazina ndi John Patrick Byaranga. Hazo kumanya kuturumu ahatwine masarazi. Awejo ngizi ntarikumanya. Uyen 12 fresh sore kiza aho naho nkazo fresh sore bamba sore yabo kongo mugikozesa ile birunje byine sore yabo tekukira korarara aha ni ndise nkoko sore ni ngikozesa ku blooding nkoko
5,25 50 shanga ziri mburuda mbweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kuchira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenge aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tere simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 009 omwana yawangude asomera kusomero ki Kamonkoli college wawulidde otya bwe bakukubidde simu ne bakugamba nti owangude school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba kale okusooka n'abaddemu okutya nentya kati n'atuusa awantu omwana wange nangumya nagamba bino byalaali tugende ngolooza byabafere kale ano ssaawa kino bafugiriza kintu kituufu kituufu isa n'asanyukire kuba n'adabula naye nga kende kuwulira zinduulu dda kale sita emu mukaaga 5 sita 80 hash ne bakuleetera options n'olondako pay school fees. Samson Kitchenware bakuletera ebintu by'okukolesa omukko waawe kandi nangwa no mu mahoteli bakuletera cooking dishes bakuletera ne dishes okuyamba ku serving omuka yawe ninga sho mu mahoteli bakuletera za frasika ezigumire ezirabasa kubika cyo kunywa ninga cyo kurya okumaresha habiri nina no mushobo imwe bari mu business ya juice bakuletera juice dispensers bakuletera amaglass original bakuletera na kitchen electric appliances ebintu byone birakozesebwa mu kiyungu kandi birakozesebwa amashanyarazi abo baraguze biri original byonka. Samson Kitchenware barashanga mu city yambarara ahari Mbaguta Street 4N building opposite na Central Market baraguza kamwe kandi hamwe na wholesale okushubura no kumanya binji 005 008 Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Man, valet took forever. There's no valet here. Who took my coat? That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. Otweraronda pichi ndunji ezirya mulembe ziranya mpora naryone birakanika za pichi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pichi ndunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nko black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichi na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UBL batteries wholesale na retail Comet Oil half liter na liter 5 otebwa kumenya chika cha roller kirakoza za spares za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 nkaga ni 2 18 umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa
ukabura ubusinje aho rukorona senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorona senyiga biri kurazo tabyami nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja borukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe n'urukororo ruretwa asthma aho naho Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ikirizibwa aba National Drug Authority kandi ninunji ahabwa abatona bakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tundroge mbazugona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirro bahabuzi bumushaho Gena Herbals ekayeme bazechaka etine kabi erizoba nzakutayire cyaro moviti utoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa Ombirabira inganda zitazi zimwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konkebere abakugu omukampani ya Moviti bagitsire birungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari bimwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagura ombere gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba ryona. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Mu namakoro ebyo wegese abo kushanga ngo biriyone bihinduka cyahika umukushomesa abazire bashabwa okwatanisa n'amashomero kutungura entaranta z'abeji nyensi y'ababase kuba abo mugasho omzira kumanya echo mwana we arukoraje okulja abahango mbibwegise ababebembiremo barugahara David Ome mbebembezi bitendo sine secondary school omurishema nibajangwe kintu kikuru ekinchikwera okwera omwana wawe okushoma je mwana okubera ndekyasobola okutandikawo neyebeezaawo ng'omuntu so it's part of the co-curricular activities and then new curriculum. So yikomuka wawe na kubasa kutekekeje nkeje muhereze jo gapu mwakumengo kemu mwaka gwafa 9 mwaka kozenki n'ibindi byagambwa bwanyukurambura projects zimwe na zimwe na mnonge square abeje ko mushomesa ensya ibayisire mu new curriculum ukambere kwa ndio nyite ekigende batabaza n'ibisomere no kujya umwana aheze nete kwasa ubumuyero tukora atakaye kuza atakajya tenanya abo baviziniki tenasomeswa kurusa kuruki abo baviziniki nga nobo bagitwa aziye kushomeswa kugira ngo mwana kambere cyasinya yakana bare musinya yakatano ne amkaga nangwa za university atyo abo mwana w'ugasho nyenza adifuza omulukiko lwabona abazire banja kubisya akarungi akarukuza omwana omudini okugira emicwe no kumanya kibari kwenda kuba omunseji ishome written secondary school ya kusomu gishogo okusima abeje abakozireje abo bizamu bya O level na A level bamwe babakwatarana za kanyabwengera mnoga abakuza omu university abashomesa abanabo tebabagoretse meisho kama habari akana kwa arts history geography Kiswahili akakora points 18 then akamba Samuel akana gorokubara economics na geography akakora points 18 uwa kusama kere twaza arubugamba senior secondary school omu district ya Rwampara erizoba hendra ekiterane ekihereze ebiro betano Chomro Robert Orkwebembera bugamba senior secondary school yenje kugamba akarungi sasimwe
simu yeji bene bagira ngo kana have second chance umwana no basa kutunga chance ya kabiri kumbyo bene okora bizemu kandi uwo mugasho ugahati abamana ubuntu ngabasa kutakora kuko kutwebembeza ruhango mu mashomero abana baburwenjiri n'ibindi bikwiba byakubana bigenda kwijana byo birugaho icyomero tuzukuza mu strike ishomero tuzukuza mu fembi ishomereri webale kundi shomero ryanyu namwe nabana mbatera umungana baziraba ahubwo kuba you have supported this school ngeje weekend abana tubarire vunga etiyangero chinji ngitwe babeje nangwa nabebembe babeje ahubwo muno shanga abaganga baberemba toretera babiremba inspiring ahubwo babiremba tugambira nangwa shumwe umutima wicu tukura tugeze aho nagitubona n'ikindi kabeje moyo shanga mwana arijiro musini ya 1 kushika nko musini ya 3 takumanya kuba kushoma Bible hatu shanga ngo abanshibije ne bakwegese ko arashome Bible abo kantu batusiremo Bible expositors esenchaho abechi abarenjire omuri 16 bekize Yesu kuba omujunu wabo abo TV West ndisenyomo Gideon orangakeyo nimo abantu presenting amashomero webale Gideon Senyomo abesimbire okwate benra y'ikibine cyarwanyisiriza mu district ya Ruberezi baraganiso kusyaho abatura obuhereza baba bajire omwishengero ebi babigambiro babentu barondo bushagici omyanye tarye mwenemwe omuri Ruberezi Honorable David Tugumeka turebe omwabesimbire ho kukwate bendera y'ikibina cyarwanyisiriza abwishaza rya bunyaruguru we ntagera ngo no bwatakagire mu parliament atwire nahwera wabatura turiyondona karuka NRM akaruka kutugita ebintu ebintanje kukwataho mbe ni kwata kugira mani ganje chunka na omutumo gwinyine na rukundo yine umurunya bridge katungurwaha nishwa tukasinka ubiyambi ayishomerwari gwabana abana tukabasinche bitabo kuyamba buri omwe wena nizo kongere ndizo kandi nyine nazatendi no mutebeza abantu yotebuza kubanka abo abakweza miliyoni 10 bakanga no kuleta katebe kamwe mu isanga ryitwe oyiro cyo kujanga umuza kurabya amateka nari kujurekera abantu bawe oyino kushaka oyine kunywana mu government kunywana na heru ya government omukoko kwa terebendera y'ikibina cha NRM abwo munyishengero kazi aba nabo ebi nibyo baraganise kukora umwimushere efo kazeza hanatirwe nyima ezayebirwe irakaryani riko parliament president najimanya buli cyaro cyona kugira ki amashanyarazi so ni mpora abantu bakabukwire imyanya takayikire muki amashanyarazi nikisha abatura bayoreka bimwe ebiri kwetagwa uswana bakongo aza urutuswana bakongo nubiho mutimba bwitu kwatukosa munonga kibanje mayisangu eje nyanza nenda mu mutano umukonga amanyakoma na no munyayuganda amanyakora ki akoma omugande makuru Eliab Naturinda mporera oyisimbire kukwate bendera y'umunyishengero wa Ndorwa West arukoronda karuro mugombora ya Kahunje araganise kwera abantu abatwire ne bateganisibwa kuzo mu za banka okushera za loan no bundu buhereza okutereza za sako zabo nyonde na mu parliament rero mwampisayo mbatandikireho ebibina byabika oyeguze ebibaleta za sako kwamara kuzileta kuno haraza kugira okutwaye tungura omubyanga byitu mporera ayesimbire na David Bahad minister w'ihanga abwe mshuburo wabo ryahantu hariwe enumi empango yareba obundi bunumi bwayenda kwija era bukwata hamutwe
ekereze ekarekereka kuriya ekagandike hasi onkanye omuntu omwe omurema otire kuguru oba hati minister atakabasa kuyambagaho nerizo itwe nkabarema bandogo wose tekagaho emyaka 20 yategeka kandi omurushema omunyishengero kazi washema omukyala Rosemary Nyakikongolo yatandika ehuru yo kuronda akaruru ka NRM ako kumugaruza omwishengero Nyakikongolo n'umutensa murungi umukono gwe n'umuparlamenti mbagwakira kandi gavumenti nemusiga kuko ine butensa oguyarabo omutawuni zitari zimwe na zimwe ezirimu kitagata n'ahandi kandi abantu basime byabakorire Nyakikongolo ntumukunda akuba tukorire itwe ng'abakyara atwihire hare ya leta twamanya okukora okutunguka Gashakwa Gilbert Mahanguzi, Job Namanya na Nagudi Fatima. Twazo mu makuru agebye muzano timu z'amashomera ga senior okurugo mu district ya Singiro ezirimu Boni Council Girls zitandikire kwetebekaniza zo kujwekere cange ca Ankore omizano y'amashomera ga senior za Uganda yona eziri kuza kuhindura mu rutororo esande erikwija Boni Council Girls ni amwe amashomero ga senior garkwija kujwekere canga ca Ankore mu mizano ya Uganda yona erimo kwirukanga netball ompira n'endijo kandi abana bo bongire kwetebekaniza abanyimwe abaziyo batebekaniza empaka zibiri zigenderire kongera kutungura entaranta no kutebekaniza abazani aho bayaniro mu majugabo nuko yama Bruno Kusingo mu mpaka zo kubaka hamwe n'umupira gw'ibigere St Francis Kasinga volleyball rero St Therese Kasingo kwirukanga hamwe na Buyona bwisire hamwe mukuru w'ishemerere Reverend Sister Gladys Kachope ayihanangiriza abejo kutomutuma hamizano hamwe no kushoma kandi umurambuzi w'amashomera habwa Isingiro district Sara Linda nawe habwira abana babishyo kwebembeze ngesho omuru kimwe kibarukora. We have been competing in only Boro games, but this time we had opportunity to have the segment of athletics. And I thank sister for this particular idea. That we are very good at football, but we also want to be very good in football and even in other games. At the same time, we also want to excel in academics. Did we promise each other? Be careful. The moment you want to make yourself shabby, put yourself in a line. Tell your friend that my friend, you are an eye of Isingiro district. Abasingire bahirwe bakopa hamwe n'ebiconca hagati yo kujaguza kandi empaka zihanga ryo nanzija kuba mu district ya Torore Sandere kwija. Abwa TV West and Alogias byamukama. Webale Alogias byamukama ekitongore kirukuru muzano gompiro mu ihanga echafufa kisimire family ya Dr. James Lujumba abo kayo itaka lyo kombekaho echai cha Hoima Stadium. We really thank God that our dream has come true, because when we met as a family, we wanted something that would put our father's name on the map of Uganda, and we thought as a family, if it is possible to donate land on which that stadium is built now and is named after him, that would be the greatest honor that Rujumba would have and his offspring. That
is our humble request. Like you hear of Mandela Stadium and you hear of Kibua. If we have a Dr. Rujumba Stadium, that will be honoring Rujumba for what he did. Amakuru agebye mzano ngo twatwinire kandi ngo gahindera gacenshire ahagwekire ikintu kusima mnonga yogumere nitwe Serena nuwamanya murare kuronje. Eshaha zabisha tuzechiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Mushana Productions nekushyirwaho Muju Hotel inobuhereza bwa restaurant yo murembe erukufungurira byo kurya nebyo kunywa binuzire uburaro burungi otwizi two kunaba turi kutagata Omuprogaramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'ubwetagwa Mushana Productions.